Kidam tang wo signify thongke badap kang thang por phai si alom Dilai police station angkang national highway thongke bra truck miles Krepli atowar adu ke kalong cement karthang pon LP truck arlok along rodam chok National Highway thongke bra sirke bokajan pensiloni jan atowar pi la pen National Highway thongke bra truck manja pen Dilai adak atowar kemise na jok pen nang an gari ke bekatum anning hang tik tik ke pachat pen ajok kachingkoi aphong dopi khangjang lo lapuan cho takali towar iking pen ke dam la pen lo ke charli osomaratum towar ke par antak kaphire mimi ang thek ason sido lason si ke dam tang wo signify thongkep adap kang thang por phai si alom Guwahati pen Kohima anathu ke dam bom ihum cement kar thang pon LP truck registration number AS02CC 7817 National Highway thongkep ra truck miles Krepli adu ke galong chingkoi duk no Birda kilong do na tengke towara long kewang bom una hot atheng no pen gari kewang ajok men kache tong pen kache pajok jipwa no namat gari kate war abang la pen kache rabdun abang setami thangnat areng hu ke sopon ke avilang ke si birta litun long la pen Dilai police atum adung anpali dun si kaddu kawe asai chepari teng pon lo Dilai pen bijoy rongpi karbing long live